nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri munsi wa none tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Tugiye kwinjira rero mu makuru agezweho kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza aka kanya. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'amatsinda bafatanya bakomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ibitero byongeye kumvikana, ni ibitero biri kuvugwa hafi y'ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse binavugwa ko ibi bitero byahungabanyije cyangwa se byakangaranyije bamwe mu batuye ku ruhande rw'u Rwanda nyuma yo kumva ibisasu biremereye birimo bigwa hafi y'u Rwanda, birimo gukorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko bamwe batekereje ko bishoboka ko mu by'ukuri byaba ari ibitero birimo kugabwa muri kano gace, hanyuma bikaba ari ibitero mu by'ukuri byaba byagabwe no ku Rwanda, ariko ntabwo byigeze bibaho ko ibi bitero bigabwa ku Rwanda, ariko niho naho byaje kumvikana, naho byaje kumvikanira. Amakuru asobanura neza rero ibijyanye n'ibi bitero cyangwa se n'ibyinshi nyuma ya bino bitero n'iturika ry'ibisasu ryakomeje kugenda byumvikana. Ni amakuru ngiye kuba nakugezaho cyangwa se ngiye kuba nagusobanurira akantu ku kandi, usobanukirwe kandi umenye neza byinshi birambuye ku bijyanye n'aya makuru y'ibyo bitero byarashwe ahari ibirindiro by'abarwanyi ba FC23 hafi n'ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru ari kutugeraho arushaho kugenda abitangaza cyangwa se mu by'ukuri abakora agenda arushaho kugenda tugeraho abigaragaza. Igisirikare cy'u Rwanda ntabwo kigihagaritse ubutumwa bwabo muri Cabo Delgado, kubera yuko ubu tuvugana hamaze kuboneka uburyo bushya igisirikare cy'u Rwanda ku nkunga baterwaga mu kugira ngo bakomeze bino bikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse no kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado yari yahagaritswe, ariko kuri ubu habonetse uburyo bushya. Turaza kureba rero ubwo bushya ni ubuhe, buzakorwa gute, ese ingabo z'u Rwanda ziraza kuba mu by'ukuri zihabwa iyo nkunga mu buhe buryo, mu gihe umuryango w'ibihugu by'i Burayi wayihagaritse kubera Repubulika Demokarasi ya Kongo, biraza kuba bigenda bite? Tukiri ku Rwanda rero, reka nkubwire ko ubu tuvugana ambasaderi y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko vuba bidatinze ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyiriyeho u Rwanda bishobora kuba byahagaze. Mu by'ukuri mu buryo bumeze gute rero? Kubera yuko uyu aravuga ko Leta y'u Rwanda yiteguye kujya mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngingo yo guhagarika bino bihano, kubera ko ibi bihano baravuga bati ni ibihano bibangamiye Leta y'u Rwanda, ni ibihano kandi bavuga ko mu by'ukuri igihe ari iki cyangwa se byari ngombwa ko bihagarikwa. Turaza kureba byose ku bijyanye n'aya makuru cyangwa se ukuri kubyihishe inyuma ni ukuhe. Turaza kureba rero uko byifashe, amagambo yatangajwe n'abayobozi b'u Rwanda ku bijyanye n'ibino bitero ndetse bagiye bavugwaho ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byaba byaratumye habaho bino bihano. Turaza kureba mu by'ukuri se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza kwemera guhagarika ibyo bihano. Ni mu gihe rubaya mu by'ukuri biri kuvugwa ko hakomeje kugaragara ingabo z'ibihugu by'amahanga, by'umwihariko abarimo mu by'ukuri abacansho baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye. Kuri ubu bikavuga ko hari abagaragara ku ruhande rw'umutwe wa 23, hari abagaragara ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko rero iyi ntambara byongera kugaragaza ubukana ndetse n'uburemere bukomeye cyane burimo kugaragara rero muri ino mirwano ikomeje kumvikana muri Rubaya. Rubaya rero abenshi bakavuga ko bidashobora no kubura, kubera ko Rubaya ni igice gikungahaye ku mabuye y'agaciro, ni igice gikomeye cyane, ndetse navuga ko buri umwe ari we wese yakwifuza cyangwa se biramutse bimugezeho atabitesha agaciro. Aya makuru ndaza kuyagarukaho nkubwire uko byifashe. Ibivugwa ko drone yaba yagerageje kurasa mu by'ukuri bamwe mu basirikare bakabaka muri 500 bari barimo binjira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Waba ubizi mw'abantu mwe? Ndaza kuba mu by'ukuri mbigarukaho cyangwa se mbisobanura byose ku nkuru ndi kugenda nakira zibivugaho, kugeza kuri uyu munota. Hanyuma rero nkandira subscribe niba ariko nshamira udukurikiranye ukaba utarabikora, niba rero nawe usanzwe udukurikirana ariko ukaba utarakanda subscribe cyangwa se sabone, iki nicyo gihe ni nako kanya kugira ngo ukande mu by'ukuri ni kuri buto itukura. Hanyuma kandi share, like, ibitekerezo byanyu n'inyunganizi turarushaho kugenda tubyakira. Nshimira abantu mudukurikirana muri mu bihugu bigiye bitandukanye, u Rwanda, Burundi, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo,
Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Zambia ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye mudahwema kutugaragariza urukundo ndetse no kudushyigikira. Hanyuma rero wifuza gutanga ibitekerezo, inyunganizi, icyo nakwita nka commentaire, mu by'ukuri komenti, umwanya wahariwe ibitekerezo urafunguye. Niba atari ibyo rero shyiramo imitima twikomereze, cyangwa se mu by'ukuri wiruti Bosco Mutarama cyane, turagukurikiye 5 kuri 5, kuko nanjye mba mpari 5 kwa 5 kugira ngo mbashe kubarungikira cyangwa se kubagezaho aya makuru, mubashe kuba mwayumviriza mw'abantu mwe mumenye uko ibintu bihagaze. Amakuru menshi cyane yakomeje kugenda avugwa ni nyuma y'ibitero bikomeye cyane byabaye kuri 3 antenne muri teritwari ya Nyiragongo, aho drone bivugwa ko ari iy'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarashe ku barwanyi ba AFC M23 bagaragara muri kano gace nk'uko bikomeje kuba byatangazwa. Amakuru y'ingenzi arimo kutugeraho aravuga yuko kandi aranemeza rwose ko ngo igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaje kumenya amakuru ku makuru maze kwakira yuko ngo hari abari kwinjira baza gufasha umutwe wa 23 cyangwa se hari icyo twakwita ngo gushyira ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zije gushyigikira abarwanyi umutwe twaje intwara 23 ngo byari birimo gukorwa. Ababitangaje bavuze ko ngo bino bikorwa mu by'ukuri ari ibikorwa bisanzwe bibaho, ariko kuri inshuro bitari mu by'ukuri bisanzwe. Ni inkuru yashyizwe hanze ku byabiri hano Kibati, aho bivuga ko ngo habayeho ko hari harimo kugezwa ingabo nyinshi cyane, abagera kuri 500 ngo bari binjizwa hano ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ngo igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baza kubimenya, nk'uko aya makuru tuyakesha mu by'ukuri The Africans, bavuga yuko bamaze gufata mu by'ukuri aya makuru, barangije bahita bategura atake ikomeye cyane. Abasirikare 500 nibo ngo barimo kubarurwa ko bari barimo kwinjira kujya kongera imbaraga hano kuri ubuno butaka bukomeje kuberaho imirwano. Hanyuma rero bamaze kugera kuri 3 antenne niho igitero cya drone cyabasanze, ndetse bivuga ko ngo icyo gitero cya drone cyahitanyemo abagera kuri 20 nk'uko amakuru akomeje kugenda ajya ahagaragara ku byavuzwe kuri no nkuru mu by'ukuri mbona imbere yanjye arimo kumbwira. Abantu 500 ngo bari barimo kwinjira, iyi drone yarashemo abagera kuri 20 nk'uko amakuru arimo kugenda abivuga. Gusa ntago navuga ko ntago haragaragara urwego rwihariye rushinzwe gutangaza amakuru ku bijyanye n'intambara ndetse n'ibitero bikomeje kumvikana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baremeza ko icyo gikorwa mu by'ukuri cyaba cyabayeho muri ubwo buryo. Gusa nyine aya ni amakuru ari kuvugwa na bamwe mu bakomeza kugenda umunsi kundi batangaza zimwe mu nkuru zigiye zitandukanye zibibera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko rero iyi drone yarashe hano 3 antenne, yarashe abagera kuri 20 bahita basiga ubuzima. Ibitero bya drone namwe murabizi, ibi byo ntabwo hakwirwa ubitindaho, kubera ko drone cyangwa se izi ndege zitagira abadereve zirasa amakompora, kandi nyine ntago ikompora ntago babyoroshye. Abantu 20 rero biravuga ko muri aba bantu 500 bari barimo rwose binjira hano baza gutanga icyo twakwita nk'umusanda cyangwa se kongera imbaraga, reinforcement. Mu by'ukuri ngo aribo baje kuba bahasiga ubuzima. 20 si bakeya, 20 ntabwo ari bakeya. Utaza kumva abantu 20 ngo wumve ni abantu bake. 20 ni abantu mu by'ukuri benshi cyane. Gusa kugeza kuri inshuro umutwe wa 23 wo urimo uratangaza ku bijyanye n'ibitero bya drones, uvuga ko ari ibitero by'ubushotoranyi, kandi ibitero ngo bikaba bigabwa mu bice bituwe cyane n'abaturage. Ariko kuri inshuro igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndakeka ko hano kuri inshuro ntago 23 ishobora kuvuga iti ni igitero cyagabwatuwe n'abaturage, kubera ko 3 antenne nk'uko byanagaragaye mu mashusho yafashwe aho iki gitero cyarashwe, ntago mu by'ukuri bigaragara ko ari igice gituwe n'abaturage. 3 antenne ngira ngo bamwe ndimo mvuga aya makuru murahazi, bamwe muri kumva aya makuru ngira ngo murahazi. Kuri 3 antenne ni kamwe mu duce mu by'ukuri impamvu kiswe 3 antenne, nkeka ko ari nayo mpamvu hagaragara antenne 3 cyangwa se icyo nakwita nk'iminara. Iminara bundi siko babyita mu Kinyarwanda. Biravugwa ko rero mu by'ukuri ahangaha hariho
aba basirikare bari bageze. Ibi bitero rero nyuma yo kugabwa byagiye byumvikana mu mijyi nka Goma, byumvikana ku ruhande rw'u Rwanda, ndetse biravugwa ko byateye n'ubwoba bukomeye cyane mu baturage, kuko urumva iyo drone irashe habayeho iturika rihambaye ry'ibyo bisasu, ndetse biravuga ko byatumye benshi bagira ubwoba, ndetse baza gukangarana bavuga bati ibintu bisa nkaho byari bihinduye isura, cyangwa se bavuga bati ese yaba ari imirwano cyangwa se yaba ari intambara. Ntabwo byagombaga kubura, byanze bikunze ibyo byo byagombaga kubaho. Abagira ubwoba ba mbere bashaka no kuba bahunze, bashobora no kuba bahunze rwose bavuga bati reka dukuremo akacu karenge hakiri kare, kubera ko isaha ku isaha wumva ko ibintu bishobora kuba byahinduka nk'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ibiteguza. Gusa ntabwo higeze hamenyekana mu by'ukuri amazina y'abo ngo baguye muri icyo gitero nk'uko abari gutangaza amakuru babivuga. Gusa ubwo byanze bikunze, nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira cyangwa se nakomeje kugenda mbitangaza kuva na kare hose, amakuru yose aza kugenda ajya ahagaragara ku bijyanye n'ino nkuru y'iturika y'iraswa rya hano kuri Trois Antennes, uraza kugenda uyakurikirana 5 kuri 5, cyangwa se uraza kugenda uyamenya. Mu 23 yagejeje abagera ku bihumbi 4 ku mirongo y'imbere ku rugamba, none ngo igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyazanye ingabo 12,000 zatojwe neza kandi zifite ibikoresho bihagije mu by'ukuri, ndetse bikavuga ko harimo n'abasirikare badasanzwe baturutse mu mitwe itandukanye. Nuvuga iyo bavuze ngo abasirikare badasanzwe, icyo ujya wumva ko ari special force. Muri abo basirikare 12,000 bazanwe hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, harimo abakabakaba hafi mu 4,000 bivugwa ko ari special force y'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahageze bavuye mu myanya igiye itandukanye, ndetse nta kindi kibazanye ni imirwano cyangwa se n'urugamba. Mu gihe cya vuba aha biravuga ko hari ibitero bishobora gutangira kugabwa na bano basirikare baje rero hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse yewe amakuru avuga ko umutwe wa 23 nawo wari uherutse kohereza abasirikare bagera mu 4,000. Ibi ngira ngo byaranavuzwe cyane, abasirikare bagera mu 4,000. Aba nabo mu by'ukuri baje batanga umusada aho bita mu gace k'ahangaha muri Rubaya ho muri teritwari ya Masisi, kubera ko ni agace kari kugarijwe icyo gihe n'imirwano, cyangwa se kari gakomeje kugenda kagaragaramo urufaya rw'amasasu, kumvikanamo imirwano iremereye. Biza kuba ngombwa rero ko abari bari muri ibyo bice babona ko mu by'ukuri batihagije, hanyuma basaba ubufasha. Byaje no kugerwaho, ariko ubu ngubu tuvugana sinzi uko biza kugenda, kubera ko ngo igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigejeje 12,000 kuri front line. Kandi icyo ugomba kuba wasobanukirwa, cyangwa se icyo ugomba kuba wamenya hano kuri inshuro, ni uko mu by'ukuri kimwe mu bice by'ingenzi birimo kwifuzwa mu bigaragara, cyangwa se bashaka kwigarurira. Ubwo ndavuga mu by'ukuri FRDC, ndaza kuvuga uruhande mu by'ukuri rwa Wazalendo. Byagaragaye ko aka gace mu by'ukuri aka gace k'ahangaha muri Rubaya ni kamwe mu duce twa mbere mu by'ukuri barimo bifuza cyangwa se bashaka kwigarurira. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero baje gutangaza yuko mu by'ukuri cyangwa se baje kwerekana ko ibivugwa n'abarwanyi ba 23 mu by'ukuri basa nkaho batabyitayeho, kubera ko nk'ibi bitero wumva birimo kuvugwa ahangaha byarashwe kuri bano basirikare bari Trois Antennes nk'uko bikomeje gutangazwa. Byarashwe cyangwa se byabaye mu gihe byavugwaga yuko mu 23 yatanze igisa nka gasopo, cyangwa se igisa nka warning, aho bavugaga yuko, cyangwa se bavugaga bati nimwongera kutugabaho ibitero, cyangwa se nimwongera kugaba ibindi bitero biraza kugira ingaruka zikomeye cyane, kubera ko turaza kubagabaho ibitero bikomeye cyane. Nibwo rero hano Kibati muri teritwari ya Nyiragongo, kuri Trois Antennes hahise humvikana umuriro w'ibitero bikomeye cyane, kubera ko ntabwo mvuga ko byoroshye, ni ibitero bikomeye mw'abantu mwe, kandi navuga ko bidasanzwe byahise byumvikana hano muri kano gace. Ibi rero byabaye mu gihe mu by'ukuri imirwano ikomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye, ariko bikavuga ko muri runo rugamba, cyangwa se muri no mirwano ikomeje kugenda yumvikana, haravugwamo byinshi. Mu 23 ifite ibyo iri kuvuga,
leta y'i Kinshasa nabo bafite ibyo bari kuvuga. Nk'ubu hari amakuru akomeye cyane amaze kuba yagiye ahagaragara, mbona ni dosiye yaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni dosiye yashyizwemo mu by'ukuri M23, ni dosiye irimo FDLR. Izo mpande zombi rero cyangwa se izo mpande zose zikomeje kugenda ziyongera muri ino mirwano, muri bino bintu nizo zituma kugeza umunsi turimo tubona cyangwa se imirwano ubona yanze guhagarara, kubera ko uyu munsi haraza havugwe umwe agira ibyo asubiza n'undi agira ibyo asubiza, hanyuma birushaho kugenda bigorana. Rero hagasabwa ko uburyo bwa diplomasi ndetse na politike bwagashyizwe imbere kugira ngo mu buryo bwo gukemura bino bibazo kugira ngo bikemuke mu mahoro, nubwo abenshi bavuga bati biracyari ingorabahizi, haracyari imbogamizi nyinshi zibiri kuba, aho bavuga bati byagakwiye ko mu by'ukuri bihagararira aho ngaho nyine abaturage bakabona amahoro n'umutekano, kubera ko uko bigenda birushaho kugenda bikara, uko bigenda birushaho guhindura isura, niko bigira ingaruka zikomeye cyane ku muturage utuye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi babaye impunzi kubera iyi mirwano ikomeje kugenda iba, ndetse abatarahuye n'ibyo bibazo babayeho mu buzima butari bwiza mu bice kugeza uyu munsi barimo. Nko mu mujyi wa Goma abaturage baravuga ko mu by'ukuri ingaruka z'intambara zikomeje kurushaho kwiyongera, yewe bakavuga bati imisoro nayo myinshi cyane mu by'ukuri ikomeje kugaragara hano kuri abo baturage. Urumva ko ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bitakabaye bibaho, ariko kubera imirwano bikaba birimo nyine bigenda bigaragara, ndetse ntabwo bishobora kuba bizahinduka. Amakuru rero amaze kujya ahagaragara avuga ko Amerika yafata ibihano abayobozi babiri b'imitwe yitwaje intwaro M23 ndetse na FDLR kubera uruhare bashinjwa mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbere ko tunajya ku byo leta y'u Rwanda yavuze ku bihano, reka nkubwire rero mu by'ukuri abavuzwe ko bafatiwe ibihano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zirimo guhagarara, ibihano birakomeje. Amerika ikomeje gufatira ibihano mu by'ukuri bamwe mu bayobozi b'imitwe igiye itandukanye, cyangwa se bamwe mu bashinjwa n'abakurikiranwaho kugira uruhare muri bino bibazo by'intambara bikomeje kumvikana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu ishami rya leta rishinzwe imari n'umutungo US Treasury Department batangaje ko bafatiye ibihano abayobozi babiri bo mu mitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa bigamije gushaka amahoro ndetse no guhagarika amakimbirane amaze imyaka myinshi muri kano karere. Ibyo bihano byatangajwe kuri wa kabiri, bikaba bireba uwo bita John Imani Nzenze wo mu mutwe wa M23 ndetse na Gustave Kubwayo uzwi ku izina rya Colonel Sirikofe, umwe mu bayobozi bakuru umutwe wa FDLR. Bivuga ngo umwe mu bayobozi ba M23 ndetse n'undi mu bayobozi ba FDLR bafatiwe ibihano bakurikiranweho guhungabanya amahoro cyangwa se kugira uruhare mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. John Imani Nzenze wo muri M23 yashyizwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano nk'uko byatangajwe rero na Amerika. John Imani Nzenze ni umwe mu bayobozi bakomeye ba M23 aho ashinzwe ibikorwa by'ubutasi muri uwo mutwe. Avugwa kandi nk'umwe mu bantu ba hafi cyane ba General Sultan Manuel Makenga, umuyobozi wa gisirikare wa M23 nawe usanzwe yarafatiwe na Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye kubera uruhare ashinjwa mu bikorwa by'uyu mutwe. Amerika ivuga ko Nzenze atari umuntu mushya muri M23 kuko yarasanzwe ari umwe mu bayobozi bakomeye kuva mu gihe uyu mutwe watangiraga ibikorwa byawo bya mbere hagati ya 2012 na 2013. Uyu John Imani Nzenze ngo yahoze ari muri M23 ndetse aza no kugaragara muri M23 y'iki gihe 2026. Muri icyo gihe yashinjwaga kugira uruhare mu bitero byagabwe ku ngabo za leta ya Congo FARDC ndetse no bikorwa bya gisirikare byaranze iyo ntambara yo mu 2012-2013 nk'uko bigarukwaho. Abasesenguzi bavuga ko kuba Amerika yahisemo gufatira ibihano umuyobozi ushinzwe ubutasi muri M23 bigaragaza ko ishaka gukaza igitutu ku nzego zose zifata ibyemezo muri uwo mutwe, cyane cyane izifite uruhare mu gutegura ndetse no guhuza ibikorwa bya gisirikare. Uwitwa Gustave Kubwayo cyangwa se Colonel Sirikofe nawe yafatiwe ibihano. Uyu ku ruhande rw'umutwe wa FDLR
ibihano rero byafatiwe Gustave ku bwayo uzwi ku izina rya Colonel Sirikove. Uyu ni umwe mu bayobozi bakomeye muri FDLR, aho ayobora ishami rishinzwe ubutasi ndetse n'ibikorwa byihariye bya gisirikare. Urumva ko nawe ayobora urwego rw'ubutasi. Amerika ivuga ko umuyobozi akorera cyane mu gace ka Nyiragongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kamaze igihe karangwa n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibibazo by'umutekano byakomeje kugira ingaruka ku baturage. FDLR ni umwe mu mitwe imaze imyaka myinshi ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ukunze kuvugwa mu bikorwa bitandukanye byo guhungabanya umutekano muri ako karere. Uyu mutwe umaze igihe ushyirwa ku rutonde rw'imitwe yitwaje intwaro ifatwa nk'ibangamiye umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Amerika yongeye gusaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya FDLR ndetse no gusaba u Rwanda guhagarika inkunga kuri M23, yewe n'impande zombi zifatirwa ibihano. Mu itangazo ndavuga ngo impande zombi nyine kuri FDLR ndetse na M23. Mu itangazo ryasohowe n'ubunyamabanga bwa leta Amerika bushinzwe imari, umunyamabanga w'imari Scott Bessent yongeye gushimangira ko igihugu cye gikomeje gushyigikira inzira y'ibiganiro n'ubushake bwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, aho yavuze ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye gukomeza ibikorwa byo kurandura ndetse no guca intege FDLR hamwe n'indi mitwe ifitanye isano nayo. Muri icyo gihe kandi Amerika yongeye gusaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo ndetse no guhagarika inkunga ivugwaho guha umutwe wa M23. Aya ni amwe mu mabwiriza ndetse n'ibyifuzo bikubiye cyangwa se uza gusanga mu masezerano azwi nka Accord de Washington yashyizweho umukono ku itariki 4 Ukuboza 2025 agamije gufasha mu kugarura ndetse no mu gutuma uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubona amahoro, nubwo kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza na n'izi saha bivugwa ko cyangwa se bitangazwa ko hakiri imbogamizi nyinshi zikigaragara zituma ibibazo by'amahoro n'umutekano birushaho kuba byaba ingorabahizi. Amerika rero ivuga ko izakora ibishoboka byose mu by'ukuri umutekano n'amahoro bikaboneka. Abakurikirana ibibera mu karere bategereje kureba niba ibihano bishya bizagira uruhare mu gushyira igitutu ku mitwe yitwaje intwaro ndetse no gutuma haboneka intambwe iganisha ku mahoro. Mu by'ukuri rero tukiri ku bijyanye n'ibi bihano, Amerika yongeye gusaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe. Muri icyo gihe leta ya Amerika yavuze ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye gukomeza ibikorwa byo kurandura ndetse no guca FDLR hamwe n'indi mitwe ifitanye isano nayo. Muri icyo gihe kandi Amerika yongeye gusaba u Rwanda gukuraho ingabo zarwo. Aya ni amwe mu mabwiriza n'ibyifuzo bikubiye mu masezerano mu by'ukuri agamije gufasha mu gushaka umuti urambye ibibazo by'umutekano bimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo ibihano rero bisobanuye ku bantu babifatiwe. Mu rwego rw'ibihano byatangajwe, imitungo yose yaba iya John Imani Nzenze cyangwa se Gustave Kubwayo uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa igenzurwa n'abaturage cyangwa ibigo bya Amerika irahagaritswe kandi ntishobora gukoreshwa. Byongeye kandi abaturage ba Amerika, ibigo byose ndetse n'abafatanyabikorwa bakorera munsi y'amategeko yayo babujijwe kugirana ubucuruzi cyangwa ubundi bufatanye n'abo bantu bombi keretse habanje gutangwa uburenganzira bwihariye n'inzego zibishinzwe cyangwa se zibifitiye ububasha. Intambwe igaragaza igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera. Ibi bihano rero bishya byerekana uburyo igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no ku bantu bafatwa nk'abafite uruhare mu gukomeza amakimbirane muri ako karere. Nubwo Amerika ikomeje gusaba impande zitandukanye kubahiriza amasezerano ndetse no gushaka ibisubizo binyuze mu nzira y'ibiganiro, ikibazo cy'umutekano mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye muri Afurika yo hagati, aho abaturage benshi bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara, kwimurwa mu byabo ndetse no kubura umutekano. Abakurikiranira ibibera muri aka karere bategereje kureba niba ibi bihano bishya bizagira uruhare mu gushyira igitutu ku mitwe yitwaje intwaro no gutuma haboneka intambwe iganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni ibihano byafatiwe rero uwo bita John Imani Inzenze ndetse n'uwo bita Gustave. Ariko kandi nanone ni ibihano bije nyuma y'uko u Rwanda narwo ruherutse gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko hari amakuru
yaje gusohoka cyangwa se yagiye hanze ku bijyanye n'ibi bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye u Rwanda, aho bivuga ko ngo u Rwanda rurimo kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bino bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye u Rwanda bikurweho cyangwa se bihagarikwe. Ibi rero bikaba byatangajwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Mukantabana Matrida, aho yatangaje ko u Rwanda rukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rugaragaze ukuri ingabo zarwo zikurirweho ibihano zafatiwe na Washington kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukaba ruvuga ko rutumva neza impamvu rwaba rwarafatiwe ibyo bihano. Itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryaje kujya hanze ku itariki 2 Werurwe 2026 rishinja u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu byo rwamaganye. Abafatiwe ibihano barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda witwa General Mubaraka Muganga, umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka witwa General Major Vincent Nyakarundi, umuyobozi w'umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda witwa Brigadier Stanislas Gashugi, ndetse n'umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda bita General Major Rukika Rusisi, ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange nacyo cyafatiwe ibihano. Ni ibihano rero byo mu rwego rw'ubukungu, aho abafatiwe ibihano n'ubundi bameze nk'uko byagenze kuri Gustave ndetse na Imani Nzenze, baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo ibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya mu maboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga OFEC. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Arisudi, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Matrida yatangaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishingiye ku mavu n'amavuko y'ibyabaye mu Rwanda mu 1994, kubera ko ngo bamwe mu babigizemo uruhare nibo bambutse bakomereza icyo kibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko rero mu by'ukuri igihe hari iki ngiki kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumve neza ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bareke kubihuza n'u Rwanda. Mu kiganiro ambasaderi Mukantabana yabajijwe ikiri gukorwa kugira ngo Amerika ibe yakuraho ibihano yafatiye ingabo z'u Rwanda, yavuze ko ibi bihano bitafunze inzugi mu mubano w'u Rwanda na Amerika, ashimangira ko ari ikibazo kikiri gukurikiranwa. Bivuze ngo byanze bikunze, mu magambo yatangaje agaragaza ko hari intambwe zishobora guterwa. Ati ntabwo byafunze inzugi, turacyabikurikirana, turacyabivugaho. Mu by'ukuri ibihano barabifashe, ariko nyine ntabwo ari bya bindi umuntu ashyira amaboko hasi, ahubwo nibwo umuntu ahagarara. Ambasaderi Mukantabana yakomeje avuga ko icyizere gihari ari uko bamwe mu banyamerika bemera ko u Rwanda rwarenganyijwe. Ati hari bamwe mu banyamerika uyu munsi nubwo u Rwanda rwafatiwe ibihano bo bavuga bati u Rwanda rwararenganyijwe, bityo niba abo banyamerika bahari u Rwanda rukumva neza ko ibyo bihano isayere yose bishobora kuba byakurwaho. Yavuze ko igikenewe ari uko ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birangira burundu, kuko uko bizajya byongera kubyuka abayobozi b'iki gihugu bazajya batunga urutoki u Rwanda. Ati kubera ko kiriya gihugu gifite ibibazo byinshi cyane, ariko bagize Imana babona igihugu iteka bazajya batunga urutoki kugira ngo bakureho ibyo byago byose biri ku isi n'izindi nshingano twafashe kandi zitari zacu, ariko twebwe tuzakomeza turwane, ntabwo tuzashyira amaboko hasi kandi tuzatsinda. Uru ni u Rwanda. Kuva muri Kamena 2025 hasinywa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Amerika, nyuma ku itariki 4 Ukuboza 2025 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kurenga ku byo impande zombi zemeranyijeho, gusa ni impande zombi rero zikomeje kwitana ba mwana. Bino bihano u Rwanda rwafatiwe byagize ingaruka zikomeye cyane, kubera ko bivugwa ko ari bimwe mu byihishe nyuma yo kuba kuri ubu inkunga umuryango w'ibihugu by'i Burayi watangaga ku ngabo z'u Rwanda yarahagaritswe. Nakubwiye rero ko nza kugaruka ku byabayeho. Ubu rero guverinoma ya Mozambique, ari naho buno butumwa bw'ingabo bukorerwa, yemeje ko izatanga inkunga yose ikenewe yo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado. Ni inkuru y'ibyishimo rero ku ngabo z'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ibaye mu gihe umuryango umwe bw'Uburayi wakomeje gushyiraho amananiza bijyanye n'inkunga ya miliyoni 20 z'amayero wahaga RDF muri ubu butumwa, uvuga ko utazongera kuyatanga. Ibi byatumye u Rwanda rugirana ibiganiro na Mozambique, birangira icyo gihugu cyemeye kwishyura ikiguzi cy'ubutumwa bwa RDF Cabo Delgado kugira ngo
ubu butumwa bukomeze kuko bivugwa ko bugirira akamaro Mozambique. Mbere y'uko haba ibiganiro, u Rwanda rwari rwatangaje ko mu gihe hatabonetse inkunga yo gukomeza ubu butumwa bw'ingabo zarwo rwiteguye kuzikura muri Mozambique, ubwo butumwa bugahagarara kuko u Rwanda ruvuga ko narwo rufite ibyo rutanga. Mozambique isa n'iyari yaracecetse, yaje kwemeza ko koko izajya itanga inkunga yose ikenewe yo gufasha ingabo z'u Rwanda gukomeza ubutumwa zirimo muri kino gihugu cya Mozambique. Umuvugizi wa guverinoma ya Mozambique bita Inocencio Impisa yagaragaje ko iyi nkunga igiye gutangwa kuko ingabo z'u Rwanda ziri muri iki gihugu zibafitiye akamaro ndetse zibafasha kubona umwanya wo gukomeza mu bikorwa byabo, ndetse birimo no guhabwa imyitozo, kubera ko ngo ingabo z'u Rwanda muri Mozambique zitanga n'imyitozo, bityo ngo batekereza ko bizagira icyo bigeza kuri zino ngabo za Mozambique ndetse no kuri kano karere ka Cabo Delgado, mu gihe umutekano warushijeho kugenda ugarurwa cyangwa se ibintu birimo birashobora kugenda bijya mu buryo nk'uko uyu yaje kugenda bigaragaza. Ubwo rero ubutumwa muri Mozambique bw'ingabo z'u Rwanda buraza gukomeza.